Poštovani gledaoci, pratite vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon opsežne potrage uhapsili su UB 2002. godište u okolini Kragujevca. On se sumnjiči da je noćas vatrenim oružjem usmrtio 8 osoba i ranio 14. Povređene osobe su zbrinute u bolnicama. U potrazi za počiniocem u akciji Vihor bilo je više od 600 pripadnika MUP-a, uključujući specijalne jedinice, SAJ, žandarmeriju, helikoptersku i interventnu jedinicu. Na licu mesta je naš Vladimir Radojković. Vlado, ima li novih informacija u vezi sa ovim tragičnim događajem? Marina, ovde u Malom Orašju, gde je prema svedočenjima meštana započela serija napada koju je MUP okarakterisao kao teroristički akt, policija i dalje put drži blokiranim, ne dozvoljavajući prolazak. Policijske patrole su i dalje na terenu, forenzički uviđaj je završen. Kako smo nezvanično saznali, napadač koji je 2002. godište sinoć oko 22 sata i 30 minuta iz vozila u pokretu pucao je sinoć najpre ovde u Malom Orašju iz vatrenog oružja, a potom je pucnjivu nastavio i u selima Dubona i Šepšin kod Mladenovca u okolini Beograda. Usmrtio je tom prilikom 8 lica i prema poslednjim informacijama ranio 14 osoba.